Kemikirnya Board of School Education ka penbenai ke result jong secondary school living certificate ajar pesan mentaka sengi kesan trik uya yang ajar pesan. Hakan ni eksamin mentau snem kidon rupulai hajar rus pa prapu Ngut kibaya egan exam but nakini san pesan hajar saus pa anyo pulai Ngut kira pas. Nakini kiba pas apa haja nyos pa apun reu gede gishinrang but life haja nyos pa sau punya gede gentai kidon ru khat pra haja khandai spa lai Ngut ki kena bapa san trik subjek kat ba life ru haja san spa nyau pau Ngut ki kena ki pas reu tuli ki subjek mentau snem ka jing pas jong percentage jong ki kena ka keu hadu kata-kata ba poi syadu prap nyau pon 10% kebam jukam je ko agi snem blalek ka Jingdon jo poi ka top 20 rang ru ka keu mentau snem sya ka prap san Ngut ka habai nu jo bat mesem snem ki badan tang lai pinyo Ngut kidon lai spa software teli school ki ba pas 6% mentau snem aja absan kajing pas jong ki kena kat kum ka district kalong ka East Karo Hills ki ba pas kilong prapo 0.5% West Karo Hills ki ba pas kilong prapo 0.1% North Karo Hills ki ba pas kilong 9% South Karo Hills kilong prapo 0.9% ka South West Karo Hills ki ba pas kilong 9.9% East Khasi Hills ki ba pas kilong khandai puar 0.1% West Khasi Hills bapas kendai pau 0.1%, Eastern West Khasi Hills bapas kendai 0.1%, South West Khasi Hills bapas kendai 0.1%, Ribuhai District bapas kendai 0.1%, West Jingdon Hills bapas kendai 0.1%, Batka East Jingdon Hills bapas kendai puar 0.1%. Isot mentau snem gawan nengkong kedai na school Saint Margaret Higher Secondary School Shillong but cannot Liberty Higher Secondary School Jawai nang tak baal kawan Scarlet Heart Boys Higher Secondary School Shillong but ke Jawaharlal Nehru Higher Secondary School Purbari but balai kawan ke Saint Mary's Higher Secondary School Shillong rengkat ke Alpha High English Higher Secondary School Nongpo KGP Senyon Mingi Higher Secondary School Jawai but kiwe